wayeyiswa ngabantu wabathatha abantu ithi wavulile amehlo wami inkosi mayibongwe uthi bengiyifama wavulile amehlo wami. Lempostile obhala incwadi ebehlala esifubeni semfana ayinto ekhulile ebantwini umona umuntu angavumi ugoba into yomuntu ngoba uphethe inyoni sibona umuntu uJohane akenamona mayibonge inkosi ulukakhamtu uthunyiwayo ngelo xesha uJohane uBhaptizi intloko yakhe yanqunyulwa mayibonge inkosi yabebethlayini ngenxa mfazi kaHerodiya wathi intloko yakhe seyanqunyulwa